bat kishipai ke India ya gijing persyang wan rung karthep kacing yada ya ke Golden Temple. Mang ka Meghalaya khatsan klur tingka na kabenta kawat kabathamai na kabenta ban maramot penha ya kayodu kabalong kayo kabalarim tam hagajala. Mi gajing yakan at hastar semen hadian gajing yap aksiden uwei unongnya. Bat kemding ke cakasa unong yarap kabadan marcan bat kaying sa udakta mukul sangma. Kikubor kibabanya. Foreign Secretary Vikram Misri ula ajing tip syaka Parliamentary Standing Committee on External Affairs halor kicingja bamenta haka kambari hapdeng ke India bat ke Pakistan. Kani ke dorbar kabala penya da MP ka Congress Shashi Tharoor kala penle jingmud haka Operation Sindur bat kecing pen bena sange yasiat kabalawan hadian kicing her thma jong ke India hadian kicing syak thombor hakile no ha Pahalgam. Kani ka day kasien ka bening kong ba uwei uhe sorkar ulay grand bat ka kenhun hadian ka cingkiw jong gijing akan at hapdeng kaput dangshen. Kishipai India kilala ban khanglat ya gajing persyang ban wan rung karthep lengba gijaka kaput ha Amritsar ha kapra bat khandai tarik ujamang kum shibenta jong ka Operation Sindur. Hadian gajing siat jong ke India ya gijaka jong kileno ka Pakistan kala herthma kelyang ka bakentop ya ki drone kamikaze bat kinamding ki bathau sha gijaka paitba kum ya ka Golden Temple. Baro ya kini gijing ma la khanglat da ka Air Defense System ka Western Command jong kishipai khandau kala pelait ya ki dor bathamai kasngi kabapen i ya kajing chop jong kajing trekam da kabapen skempiang ya kajing kular jongka da ka khubor na khando nilayada ya kasahit beneng. Ka sorkar jela kala menjur sa khatsan klodingka na kabenta kawat kabaar jong kajing maramot thama ya kayodu kabalong kayo kabar rimtam haga jela da kabathmu ban penbha ya kinala pentuj ban penbha ya kelinti ya kchan bat kiwe gijing dan kam wat hapdeng gajing jur uslap henry kam syam la khanglat ya menteri rangba konrad ke sangma rengkat bat ki he officer baken sakhi dalagi jong kikmat ya gajing long jingman jong kate kayo batru ban bishar media ya gijing ha kabaya bat kijing tei da kabala de pendan kam hendriu klotingka bat sa shipho klotingka na ka North Eastern Council na ka benta kawat ka baar kalong ban penya ya ki pipe shapo khandau bat penbha ya kinala ban penhe ya kilenti ya kichan lakmi lenti ba gajing ai tender kan salong no shen bat gajing trai kala ban sedang hagi benai ban wan lada ka sun beneng ka island. The way the work is being done, they would like to see that it could be improved better. So they were requesting that if the drainage can be made on the side because water is a big issue, so on and so forth. So there was very good interaction. Many suggestions came, as I said, but overall, as I said, we have noted down everything and we realized that we need to make a master plan now to take things forward. So the rooftop that you mentioned, will it be taken up in this phase? No, the rooftop means it's not rooftop, the cover, the roof cover along the footpaths, which is open, where we could see that most of the people were selling the vegetables, covering themselves. It was very inconvenient. So we realized that also has to be taken up, but that may not be in this phase because we've already sanctioned 15 crores, as I said, which is mainly for the infrastructure like the nala and the footpath and ducking of the pipes. So, but second phase third phase will. No, those are beautification projects that are at a very small scale. These are major infrastructural changes. These are major, like for example, the footpath and the drainage, the ducking of the pipes. These are major projects, and these need to be done at a very large scale. So they will not be new. A phase ka ban kong hiyo ka ban sorkar kala ai da ka ban beautify dan penduk dan pendiam ni kana yo
nila adet pada ka phase 1 ka phase ka baar pada ka dikhasan klur ha ka ba la ai sanction kerpang de pada ka ngiau kidang bun ki kam ke bedang sa ha ka ba pendit pendiam ya kaya kayen ka lenti ka singkin khantam ke jingya pupu pai ubang nio i kalau ke jing thot ka bakrau ke mentah ka ka phase ka baar na kalian job ka sarkar Palestin kia ha ka bang insas dang no sen ya ka ban pendit pendiam ya ka ngiau barok away pada phase ka balai hadin ke jing wan jungi yoi ke babun ke jing don kam bat kata kolong balek se ngisna ke kenja rooftop da ka menta kini ke nong song yau kidang don ke jaka ke bidang don ke space ban lek maha ban pendit pendiang ya kan niru nilai slok nilai keren agaba nakaliang jok kahima ban nakaliang jok sarkar kinyap Syong lang kini prepare susu ya kita ki working plan ke babit ke bidiang kenang bangin nam penjana susu ya kani kayudu kabalong kayu ka papau naptam jong ke jela Meghalaya jongi barokwe Hakaway ke jingja accident kali ke belashim ya ke jing embrio hajan ke senang wa ya jer ha ka surok National Highway 6 kalami ke jing kolmar hadien ba la kenno bakaway ke trok jong ka Star Cement kalaten ra ya unongnya pick up jong ka tai ka than kani ke jingja kala penbitar ya ki pajba ki badon kombalai spa ngut aa ha ka ba ki lahir thma ya ka jaka jong ka Star Cement ban penjulor ya ki mar ki mata kumju ki lakta kti ya unong ap pahara bat bantang ya ki khatsau hadu khatsan tadi ki terang ki pulit penlip ding bat ki wei pat ki pulit kila syam jing ban te lakam ya katai ke jingcha te kamta lanang penbun shu ya ki bor pulit ha katai ke caka bat ha ka bakhat du lala ban pen pra ya ki pat ba na katai ke caka bat hadu menta ki bor badai khmi kidang penlong ya ki jing pet ngor halor katai ke jingja kajing peluk ding henen kamit ha u Nehru ading kaba hatura hawakhana hajan kayeng sa jong unong yalam kalyang persya u Dr. Mukul Sangma kala penjat penpra ya kawe ke cakasa jong kinong yarap bat kawe ka kamra bu mar kaba marjan katai kajing peluk ding kabala sedang ha kapor shipho beji menmit ha kabalala ban penlip ya kading daki sauteli ki kali penlip ding jong katanat fire and emergency services ha katai kajing ja om shem ladan bamensau kibor penyat kila subah bakala bandai nakadau kajing shot ki waya bat kecing tokit kadang ya chaprang unong yalam kalyang persya ubadairu u MLA ka songsak constituency u Dr. Mukul Sangma ulalit banjurib ya ke International Football Stadium ka badang shna menta ha ampati ha Southwest Karo Hills ha kaba ulapan pau ya kejing sngokia ka bajur halor kejing tuj bat kejing long jingman jong kejing tei ha kani kejing net chingo ula bishar benia ya kejing penbet cakasyong ya ki VIP bat la pentip ya u syapang ga benta ka ba a jong ka project ka ba klempat dem u Dr. Sangma ula khot ban penbet kloy ya kilat kilanti ban penbiang ya kejing don kam bat ula banjur ya kejing don kam ban but dien bha bat ban ai jingket kli ha ki jing te ya ki tiar ya lek kai ki barem dor bha ki he officer jong katanat ya lek kai ke la pentikna ba ya gi jing an sa pen bet hapo kapor balabu design implemented in phase manner. So this is the phase 1. The phase 1 I would like to take it up with the government of India, with the Honorable Prime Minister to see that this project is completed. I am perturbed to a great extent because this project, in spite of a project which was somehow supported with the fund from Government of India, and in spite of the fact that Prime Minister himself laid the foundation stone for this particular project, this project has been almost like, it's more like a project which has been sidelined. I'm sorry to say that because it should have been completed. First phase having been completed, we should ask for additional fund to complete the whole project, meaning the necessary fund required for the second phase. Ki arwat ki samla uba enlang sawian bat uba Purning Star Shabong kila penpau syakilat pathai khubor ha Shillong Press Club ban pensyai ki jinglong jingman jengka skim MGNREGA ha ka shnong light nong se ka bahab hapo ka so yong CNRD block haba jubab syakinong thok khubor kila penpau ba kini ka skim aikam aijam kadang trekam uba Shabong ula penpau biang ba ki nong shong shnong ki jupen tip ya ki jing pensange trekam ha ka ba ya ka project la shimti da ka office jong ka block hadian balayo ya gijing ucur haba penpau ya kabenta ka bakongsan jong kani ka skim uba Shabong ula banjur ya gijing don kam jong ka ha ka ban kersha ni kilat kamai khamtam na kabenta ki briu ki badan jingduna ha ki dikhot met ha ka imlang salang dalate
Ila persia bahwa kita bisa ajak persengai yang ajak terjadi apa sama saya. But kini kita ibarat nang sunung jok sunung nang saya pada itu terjadi apa. Ila persengai yang ajak ni. Nomor berapa hak nomor persengai yang ajak terjadi apa kalau saya ajak nong tu tak. Nomor berapa nomor kabusin sunung tendong. Ila kuar lagi kuar tu terjadi apa. Dan dia ni orang terjadi apa kinam yo berlah. Tak ya kamai kecil cungki tak tu yo apa tu. Dan tu kibri kibar duna ada khabar. Kibar ngitip kinong way pilu di lagi person with disability. Kinelu ki beri ki yo jingmentoi na ada jokka. Hot kimle trai kimla bal trai dan kimla bal trai don kibala bal trai mola. Hande le ba jing don to ne jokka era peki bekerja ni along region joki. Hagajinga lekai final juga South Asian Football Federation Under-19 Championship kabalalong henen kasngi ha Golden Jubilee Stadium kabaha Arunachal Pradesh ke India kalalong kaladu hadian ba kalajab ya ka Bangladesh lengba ka tiebreaker da saw lalai gol hadian ba kini ki kenhun kilaya khat marshikul u captain ka kenhun US Shami ula tap gol lengkong lengba ka free kick Henry ka Bangladesh kala penyak khat kala lengba UMD Joy Ahmed ha ka minute ka ba handri phawai Hagajinga shoot ya ka tiebreaker Usuraj Singh Ahebam chong ke India ulala ban yada ya ka ball ka ba kongsan baha ban Ushami ulala ban tap ya ka goal ka ba khaddu ban penscam ya ka ni ka kenhun chong ka Bibanu Fernandez ban Korea ka nam la du ha ka ni ka Lampung Mentangin pej gajing long jingman kasun beneng hatura gajing kriat kalong arpo a degree Celsius bat gajing shit kalong arpo nyo degree Celsius gajing sngam ka hau kalong nyo pon riu na ka shispa gajing hap slap kalong khat nyo point khandai millimeter haba phai pa chanong ba shilong gajing kriat kalong khat san point san degree Celsius bat gajing shit kalong arpo r point r degree Celsius gajing sngam ka hau kalong shispa na ka shispa gajing hap slap kalong arpo khandai millimeter kat ba hajawai gajing kriat kalong khat pra degree Celsius bat gajing shit kalong arpaway degree Celsius kaching sngam ka hau kalong praposan na ka shispa kaching hap slap kalong iway point pra millimeter kala bandan kaching hap slap hatura jawai bat hasilong Shwaban poi sha ka bakut chong ka thup khubor ngeni pet biang sa shisin yakimat bakongsan Tanpau u Foreign Secretary u Vikram Misri ha ka Parliamentary Standing Committee Khanglat kisipai ke India ya kijing persyang ban wan rung kerthem. Mangga Meghalaya khatsan klur tingka na kabenta kawat kabathamai na kabenta ban maramat penbha ya kayudu kabalong kayo kabalarim tam hagajala. Ni gajing akan art hastar cement hadian gajing yap accident uway unangnya. Bat kemding gejakasa unong yarap kabadan marchan bat gejingsa u Dr. Mukul Sangma. Ti parlok katungila poi sha kabakut chong kathup khubor jungi menta ka janmiat hadu bangin daya shembyang bat phila shai kasngi kublei phi baro He said that the campaign will be conducted to create awareness among farmers about new technologies and new varieties of crops covering over 700 districts and 15 million farmers in the country. एवरेज एक जिले के हिस्से में 3 टीमें आएंगी और 3 टीम 2-2 जगह